20 godina zdravog stava prema ovom, unatoč svih nepisanih pravila. Reci kako sada kvotuju one definisane predrasudama, što ne hrle već laju kao obraškim zvezdama. Ovo je pokret za sve koji shvataju da su sve najgore odluke, sve najgore pojave došle iz Beograda. Najgori ljudi su seli na vodeća mesta, degradirali živote poštenog naroda, bacili Srbiju na kolena, upropastili kulturu, doneli izdaju, lopovluk, bolest, sirotinju, tugu i sramotu, belu kugu, otuđenje, kriminal, bombe, ratove, bahato ponašanje, zatvorene granice. Oni su doneli najpogubniju modu u Srbiju, celu Srbiju pretvorili u Kolumbiju. Oni su propastili svoj grad, oni su političarima prodali dušu i sada šire istu zarazu po Srbiji. Srbija možda može bolje, ali ne može da diše, jer iz Beograda debili govore u njeno ime. Surovost pojete potrošenih redova, poput istine šumarica svakog vatrenog MC-a, tvorca igre čarolije govora, neponovljive i večne kao hladna nišava. Od gordog Lazarevog grada do tajnovitog Zaječara, u zaveštaju ostaju dela ko kosti slikara prokletog, da umesto kista slika rečima. Direktno iz Bečeja, sa periferije, stiže Voja Vijatov, svima znani genije. Iz Novog Sada javlja se storyteller flow, poigrava se rečima kao malo ko. Iz Niškog geta, buntovna ekipa, IB i Taz, njihova rima je britka. Iz Pančeva iskaz, nadire sve jače, spreman je za borbu, u redove naše staće. Čast grada Požareca brane poput štita, Bobby, Joe i Roller, majstori bita. Za ovaj grad još 3 postignuta gola, grupa Vio Pit, dobra stara škola, Smederevska Palanka, puna dobrih šala, gospodina Zlaksa, za pobedu nam dala. Iz Kragujevca Verbal, gleda vas u oči, uvek napravi zločin kad nešto novo sroči. Novi zakon, stoji čvrsto poput scene, 2 stamena vojnika kruševačke scene. Iz Zaječara stiže prljavi underground fazon, odred loših navika i bezdušni džon. Iz Sombora na stolu čarobne karte 3, Kasper, Masiv i Young P. Iz Zemuna popa i sa njim MC Žobla, ljubitelji pravde, čuvari hip-hopa. Poput bedema Niške tvrđave, glavna